Njuan-njuan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madengku pesakat kami sukutan keluahaneng. Mersodip mo kita, asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagas sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, kesangapan mo bai Jehovah si menempa. Si bagini dok lapihan simbadia, imo si tersurat i pesalmen bindu 104. Janah nat si bagi pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-24 ken si mendok. Mermacam bagena i pemakinmu ale Jehovah. Karinana ihanaken kono merkite dia. Dom tinempamu karina tanoh Bapak inang deket kita karinana. Tikan dahari ngo perpodi kita menengan sekitar renta barang pe lingkungan ta. Menengan batang kayu si kita lewati si dekah perdalanan ta. Menengan bunga-bunga si tubuh toko na bagakna. Janah i tengah-tengah dalan tol manang i dalan belang. Menengan kucing si merdalan-dalan i sekitar renta. Dahari kita terakhir mencoba menengan ni babo. Deket menatap mi langit. Geut ngo langiti warnana belau cerah. Geut mang warnana gelap. Pernah ngo kita mengirimangi langiti toko domna bintang si memakin mercuhaya iwagesen kegelapan. Kita geluh di tengah dunia sini tempat debata Jehovah. Mula kita tengen karina sini tempat Tuhan Jehovah di dunia en. Toko bagana. Toko merandalna. Beli pe mungkin kuta barang pe kota bekas tabagendari bagi odane ramah mendahi dunia sini tempat Tuhan Jehovah. Udara mencampur deket polusi. Jelma ngeut ngopelin memikirkan diri nasambing. Oda peduli mendahi sini tempat debata Jehovah. Boy ngo kita sipata menengan. Manang pekirokaken i sekitar rentah. Toko kalon merandal na karina sini tempat debata. Dunia sini kita iani. Imo sini tempa debata Jehovah. Sini makin debata Jehovah tertempango ibagesen pertibien sini kita iani. Ora pelin kita menengan pemakin marang pe sini tempa debata. Janah boingo kita rasakan kade pemahan debata Jehovah ibagesen kenggeluhenta. Puji mo Jehovah ale tendingku. Haleluya. Mersodip mo kita. Terpuji mo ko ale debata Jehovah ibas karina pemahanmu. Toko ngosoh merandalna. Kami puji mo ko si mersangap si dekan di dekana. Ibagasan kenggeluhan nami. Ibagas gelar Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe. Like, jangan kibagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana, menjuah-juah mau bantah, shalom.